lo se kardom ka do we phanta pini neli nang le tuma phan isia video nang kawan pila ka interesting pigi athema laso video ke nang tum kelang atum an plote chini po la ke main a topic abang ke kedam ni bang ke gari gitu tum de example nang le ham bai do lo la pen gari dulu plate di hala polisi expired budukop titi do mati di la se expired lo plate nang tum koson se ham dolun pen nang tum renew un po la pen bangalong dam de pin pen koson se nang tum pachokun po plate la ni video long nang lang don nang tum chini pon po mate nang tum bangala phan chiki nang lo ham dolun pen stame nang tum labang ke renew un po la se laso video bang lang lo pote nang tum chini po non ni screen recording video long nang paklang pon po hadak nang tum lang pon pamino la pen check ni laso video long nang than pon po ke cheng pen nang ki yun nang lang don non skip renon skip lote nang tum chini ne dat po la se skip renon la se aprang si hedi nang le tum hala registration na hut hedi nang le tum mobile number ke link dun doi hala swa na mobile number long se whatsapp long stame nang le tum phan hedi bang nang na kene message sa na son nang pipo edi renew nang po pusta dak nang lepo notification nang lepo example neli long nang le doloyo policy expire update nang po puya de ala so gari number yat sob dak do thai po la se simple way bang ke nang le tum copy ma ke berni puke ndak ke renew now podim button lang click nang po la click de pe na phi prote ing hong nang po hedio ing hong nang po an ke dak ang ton na details nang le tum chelang long po yonon edi an ke nang le tum poisa pinang ya sap so yodei la ka renew andam hedi labang pinang po an ke nang le tum agari number la pen nang limen hala registration na hut a por hedi nang le tum check thui pote check unji nang le tum la owners and vehicle details along nang le tum click tu nang po chok che plote ako dak edit do thu hala option edit do edit option long penang le tum amen sita chok che dat plote dak nang le tum chekare kun po yo ni la edit option do nang le tum chekare kun po documents nang le tum samin nang lo don tum la bangke arang ni linang paklang pon lo hala soteng nang le tum claim lote nang le tum a vehicles hadi two wheelers tame four wheelers tame hadi lage automatic renew po nang le tum expiry date para lo pistadi renew na balong ber angge renew pit po setame tangka bang sap piningi amount do ya hada office hadi office de la se pinya video bang launcher lo nang le tum la so video bang share non mane ka chini ne tum ta do ulang la se pachini na share non la so video pinya video bang ke lance kang ton lo kardom